Ida wadang petani ia kerja hadien pihak ke Balang Presbyterian kesek pendeng haki arliang wadang hap apa kemaru kendeng police station hewa ke Balang wadang mi thmme de thmu ko open baptist biang dewi ya gidkot ki bode he reta kat arterik uniu benai. Nei liang ke disi ke Iskasi Hills depan kerek kam ke section 163 ke BNSS nei dawa ini thmu open baptist biang ye ko wan ra ya kan at iwadak ta esuk isainya ke tany. Hakani ke hukum nak hang opon man ya kawan-kawan ke ilang hakani ke tahu emi ya kerja bagi kawan-kawan gule percak dau cak penstem ke kat kam ke section 223 ke BNS. Ini imto isin menekong ujia ini hewa ke santri Januari Yunus nem kani ke Balang thmme demut ko ole ini ijo hewa dah hap opon mi hukum hapok ke section 163 ke BNSS yau khang epon man yelang pai ba hakini ki tahu.